Poštovanje, moje ime je Dragoslav Petrović i u par narednih minuta ću vam ukratko pojasniti kako da izvršite dodavanje oglasa na 100 oglasnika popunjavanjem samo jednog formulara. Ispod ovog videa se nalazi taj specijalni formular koji kada popunite u roku od maksimalno 24 sata, vaš oglas će biti dodat na preko 100 domaćih najboljih oglasnika. Znači, u roku od 24 sata očekujte da dobijete kompletan izveštaj od nas o broju dodatih oglasa sa linkovima oglasa i podacima od kreiranih naloga. Evo šta ćemo tačno raditi za vas. Kreirat ćemo novi Gmail mail za potrebe oglašavanja. Napravit ćemo nove, lično vaše naloge i potvrditi ih na oglasnicima gde se traži kreacija istih pre objave oglasa. Zatim ćemo dodati i aktivirati oglase na onim oglasnicima gde je potrebna aktivacija. Ako želite, možemo doraditi vaš oglas za bolju poziciju u Google, a također optimizovati i srediti vaše slike za oglas. Sve u svemu posao za koji bi vama trebalo nedelju i više dana, ako ste prilično uporni i vredni, sada uz našu pomoć će biti odrađeno u roku od samo nekoliko sati. Preporučujem da iskoristite ovu priliku objave oglasa na 100 oglasnika dok još uvijek traje. Posebno ako želite da ispromovišete vaše usluge, proizvode, posao, website i sve to na odličnim domaćim platformama za oglašavanje. Cena usluge je stvarno simbolična. Ako sednete i zamislite samo koliko vam vremena štedimo i kojom brzinom će vest o vama da zapljusne internet, ovo je stvarno super deal koji sada od nas dobijete. Realno gledajući, ova usluga vredi minimum 40-50 evra, ali vi nećete platiti tu sumu ni približno toliko. Da sada na kratko pokažem formular za upis oglasa i pojasnim bitne momente koje imate na raspolaganju. Ok, evo nas na sajtu oglasi na internetu.com, oglas na 100 oglasnika. Ispod videa smo rekli da se nalazi formular. Sednite i lagano popunite formular ispod da se ne bi desile slovne greške. I ispod imate kontakt podatke ukoliko negde imate problem. Prvo polje naslov oglasa, tu možete dodati više naslova oglasa. Ispod svakog boksa imate neko uputstvo i već nailazimo na prvu opciju koju možete da podesite kakve oglase želite da objavimo. Tačno onako kako ovdje dodam, ne menjajte ništa ili podesite da svaki oglas bude unikatan. Da kliknemo to i onda ćete ispod dobiti pojašnjenje kako to oglas može da bude unikatan. Idemo na sljedeći boks, tekst oglasa opcije. Ispod se nalazi jedan tekst boks za oglas, 500 slova, a ako želite više boksova, kliknite na jednu od datih opcija, recimo evo da kliknem na 2. Tako da ćemo dobiti 3 boksa u stvari sada za pisanje. Tako da ćemo mi dati 3 različita oglasa za vas u stvari, na 100 oglasnika. Zatim ispod imate kategorija oglasa, cena, e-mail adresa za oglas. Mi ćemo vam napraviti novu e-mail adresu. Vi upišete ako hoćete neku specifičnu, a ako hoćete da koristite već postojeću mail adresu, kliknite na ovu drugu opciju, upišite mail i lozinku vašeg postojećeg Gmaila. Razlog zašto nam treba lozinka je zato što treba da verifikujemo nove naloge i da aktiviramo oglase, a to ne možemo da uradimo ako nemamo pristup vašem e-mailu. Zatim ispod su klasična polja, ime, prezime, poštanski broj. Da vidimo šta imamo još. Ovdje zanimljivo, dodavanje slika. Da li imate spremne slike za oglas? I sada imate opciju nisam siguran, poslaću vam mailom. Znači možete to čekirati. Ili imate drugu opciju imam slike, fajlovi su manji od 100 KB, GIF ili JPG formata i kad to kliknete pojavljaju vam se boksevi za dodavanje 4 slike. Zatim imate anti-spam provjeru pitanjem da li ste čovjek ili mašina. Kad kliknete da čovjek sam, upišete vašu kontakt email adresu i kliknete na dugme popunio sam šalju poruku. I u suštini otpočeli ste proces davanja oglasa na 100 oglasnika. Nakon što izvršite uplatu, mi ćemo oglas dati za vas i to je to. Svima lepo. Što se tiče cene, još jedna veoma bitna stvar.
Evo gore već možete da vidite. Oglas na 100 oglasnika za samo 5 € narudžbom paketa besplatna izrada web sajtova. Klik na baner ispod za više informacije. Kada kliknete na ovaj baner, otićete na web stranu gdje će vam biti pojašnjen naš novi paket, veoma zanimljiva stvar, da naučite pravite besplatne web sajtove i još maksimalnije iskoristite internet u vašu korist. Eto toliko u ovom videu, nadam se da ćemo sarađivati i da ćete osjetiti da je ovo prava prilika za vas da čitav auditorijum sazna za vaše usluge i proizvode. Veliki pozdrav od Dragoslava i sajt izrade. Čujemo se u nekom drugom video zapisu.